So ADB truly a great and more top choco taste of chocolate. It's chocolatey. Latex from your partner for life. Vodafone Cash Merchant. Omadaroma. Efieni abenani efieni abenani brofreni abeni adenambre. Yonkwe namode yeah, that's it. Na Richoko asay dia no pay die na enkrata na ye bekin kan dia ma me se wo ye batan ya efie on beto provisions akofia ya no ato Richoko mo akase se de wo hei omo obi e no mo sanso e wo no ye sase wan krowa no eno so bi wo honom me se wo nkoboka nkoto we ne dia frafra bibia ye all in one ye creamier e sanso ye smoother Okay. Na mede wo hyase ewo daily guide obokrata mu. Seje se wonim se ne na MPP amanyoko no. Ebedwako a wo mate ya wo mo etina se ahye se wo mo ebetototo mpanyifo du akwafa nkrata nyina person betu franka de ma MPP no wo mo kototo o ma no. Na mo hyase na dwoda ya o mo bewie ya woda ebai. Enti se mpanyifo ne yedu. Enti na miensa beko nyambo o cha miensa wo koda miensa na ya woda ba ko entichemu no sei na etie wo hwe abedwako na dwemtene a woda wo ma no Professor Aaron Michael Kwe ono na oche empanyifo ya ye 9 member vetting committee na emu no wo mo chese enei no Dr. Owura Alankwadwo Chemanten wono na bedi kan akọ wono ewia na chese Owura Kwadwo Poku wono ye energy specialist no wono kọ nti de no bekọ twato no ye vice president Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia nti empanyifo miensa ekowia na ene danchempe nyame adma wotena emu miensa so ebekọ na eno no ene wo mo eche se evansini mako na ye chwechwefo edema party na ye vetting committee na wo mayi no won na chwechwo edema wom enti wono ene de nkrata wi ababeto bontia me ehunu ete se ena ebekọ na omo wie ne sa no a Tuesday ye nyambo ochina no eye boache chemantie agako kwabena J Japan ena Kennedy ohene Japan panyefo emiensa ene ebekọ nyame adoma wochina Dr. Kofi Kunadu Apraku Dr. Owusu Afie Akoto ena Jogate empanyefo emiensa ebeko nyame ya doma wukuada na ya woda ya papa Francis Adenimo wono akona o makototo na no vetting committee ni wie no modwo monkrata ebeto abonten ene ye behunu se mpanyefo edu nyina no wo makle wo mo approve wo mo se wo monko omanima na anase ebi tiegu amebia ko eho na ebechentie no ewo da obokrata ne feto so miensa na ahayan so na ebo amane ese aban no nanka efiti nano memenda na eye 1st July no dum so bi ebechechiri ye komu wo mayimu no na enyasem kuma ne nyina ne se IPP se no eye independent power producers no wo no ema oman no 50% of anyina mahoden a ye nyane de bia so nkane a wo de bia so achaje ofo na wutie no intida wo ye omadwe so bo beto mu fidie mu no na oman no ebehwe sa wo ha mu chichemu aduonum na wo de mayen eka ho no beba grade so asusu benya bi no atona de udwuma no na eno na wo chese sika bese $1.73 billion ya ban ede wo moka no wo mujimu ha mu chichemu aduasa ene ye huhu ni ade enkrofo si ye amampani dada mahama de koto Facebook dia de sre eto IPPC enim so munya botre na enye sanom so bobedundubu fidie na mpampa dia ede ha obeba yenko anwumre ni nyina na ye nim ba bie ko fieda no ye si meeting na ekoso no na enye meeting kitwa anaju da suom ena IPPC din krata baye o masem nyina ne se aban ahyase no mu din komo ama o mu payment plan ni ade nyina nti se no wo matwe san ama aban grace period kakra ya wo mo hwesa eka o mine de wo nyina no mo betua eno achi so no ECG de hwehwe akwa mo so no eka wo mo ede no wo mo epe ho asemaka na wo matua na ne ede asumdua ba eno so ho asem okata fa eto so miensa wo daily guide mu me fa won kwa ne fa eto so ensia na ye hwese sa o mampani dada Professor John Evans Atamos obade enfa ne kra ensie yie ne lecture ya ekoso afibia no de etoso edu mpanyifo de ahyehye so ewo
sunyane no no wamo eche se JEA Mills Memorial Heritage no wamo eno de hye so na no wache se the man John Evans Atta Mills 10 years on na ohwe ne kwa na se na nanom woto na nanom wonse do no fie dunie edien na aka de na wache de na wo abrabo be no bebo ya wo se enchima ehwesua na penye wono na okoma keynote address no Dean of Students University of Energy and Natural Resources Professor Dominic Otum na oche so mampadida da ye na babo bebo ye no sua de bebre na ne wom sasa no yobi o wa ho brase wa botre jimu de kata se hye kankan ne proye papa yi na okasetia na wo chikura enti we na mo bia wotu ya enti ma mo ma meto no no wo se yekoso aka ne to mutim na so obi so befa sa kwan so a wo hunu obra wo se wo ball eno so wo katafeto so miensa wo daily guide mu eno so na mede bewie amma na Dr. Steven Amoa na eche se abran sika ya wode ba ne de omode hye nwuma mu ni ade no bibia hye se ode ni sabom no de yedwuma ye de bedi dwuma kwan paso na enkoye de ede wo hawo anase sika seye ene ka ebeba afia mawie wo ha medosana asama na meka wa na sije ti wa sese sano asamo afia ana wage ai so obi so ya bi ho osi UK abrante bi o ye adwuma no UK ho no untimi microwave aduane a spices wo debi na no Ghana ni debia nkruma su ya kakoni ade entese ya ma no ono kwa na special chamber ani ama microwave bako so wo sha ha yes wo so mo yare wo mo pie na ne mo mbe hwie gu ho pa pam sa na wo mo ne san jine le tinga pam no afia yanko ya ni tino Daily graphic the bokrata no ne de to so na me ba page 5 hanom asama de aba ne se woma wo companies no ne ade deadline na ye de ema wo mo no we de adane announcement ano no ye de akọ September enti ho asam daily graphic the bokrata na de aba ora abanba ni speaker of parliament ne kasa ya wo de ema obi ani mu mfa ni die ni buo man centrefo pa na ye ni mo anka enye yi ene no ochena MPP wona epre frank wo kwa file no ko share vetting committee sensantwefo ni ho a enye yie nti ora bagwe ne nsem odi to dwane ne ye hia bia na wo so ode maye eni ho kwan sensantwe ni be ye adwuma no wabro no we season cameras no wasese ne niema eno ne sei na no asin die se na CJ share experience enye fe eye adwuma ne ye ba be ye na so ba be ye adwuma na ba wie na ba bro no dia na ne no ye ko ya na ye bai enti speaker de na no atomu bi ya wasi protect invest in public media moma ye more incentrefo ye ho eban na wadokota wasaye osofo pani Professor Reverend Opinion from Pong Nensama CJ ni di nkoma no pay uba page 16 daily graphic the bokrata anwa wose ni pafa ahudi a yetietia na braso se ni kwan se edane du a yedi ne keke na mom wose ye kasatia wose wo mu ye bibia ye betimi de asi saa ne ye no ano kwan na tumi aboa enipa yetietia wo fa ahudi so na doso ebidi aka wo ye wontumi nkasa wontumi nkan wo hye na awu naturally nanso wose braso se wose yetumi ebo ho de ro ne ye kasatia de mra ne kafa ho bia no enya dwuma se de se efata ho asem daily graphic the bokrata so ede aba pay 24 edeko 57 no ede asama ba wani mo ha emfaso de ye wo insurance ho na ye insurance no ya na ye ense wona ye nkrofo nyuma banjuma nko na wose ye ntento ho na momane wo mo de yadwe esi so ye pedicure ne manicure no makeup artist no ye yi tre adroba fo wose sika na kakra bia obenya bia no wo de ye fa shawa adwene mu se me de bia me yi 2 cd de ato ho bosome bia 50 Ghana na 100 cedis na de akoto wo de akoma snate fo na mo de ato wo de amaw ene na ahoɔden o wose we bedru baby 60s ene 70s no na ahoɔden ni ho santen hoi eno ene beboa na bena de ya na ha me insurance ho ne say wo mo ate wa na wo ma increase prices na no na ha me ma de wonim see 250 no woni beba ho so no na ye te bro me wa na e budget so na 300 bia me na me de misika na me 50-50 na metini etua ada na momo de mo petum ko 100 Ghana masoma be ni at least also woni nipa na kasa na me gitu na me ti ase
Now to wa every year be a woman increase and no one me problem wo ho. And ba ku ya woman increase it me be 300. Ya mate ne say won't me so. Na wo ba no ama me kire me mu say wontimi yisu and one so aka ne da kire say oh so emergency wo kire wo yare bi bon ko fimu a ne de say sika na bro meanwhile say close bi hye ho say sa ho no yenyi eno so na ne board wo te wo kese ti say insurance na ho ye me problem mo to mu a mo ni pankasa jai text message na wa text ya man say from this month here to mu no eno I don't know just like that communication na no wa just like that whether you like it or not I say wo don sakoto sebio yar for aduani mu pe ubedi e wo se wudi enye fine enti insurance de ye uti bi to ho ye but yesra mo man komodie no nkoso mo bi ante no ho ase se o ho ana no ho kire no ba be yi bi afri so na emom se untimi nyi bi mfi so ho no ko na said your mama registration process no yes simple sa no wo ma se ye kwa wo chem ye begia e be yes simple sa titi ne ka no obaba bedru se ya just otete won chen ya wawi o bedru se wo kwa klemu na abehunu se ensi se wo ho ne kofa ho ya na mkaso mu de adwi agra na se se me ho am hwe insurance card ye so o matum the last year na wo say no me tua be almost 500 na am say na dey na mutum kura mo nka hwe ngire obi na so matum mewa me ka ye ma ho no ma disika na ya dey so I say me tua de but was am ye ne ma bi insurance ni tua ya ba hu ti de bi mu mpani tua no but ekwan bi so no basa wo ka nya nkwanhia anya hwe a de emfaso na sa nipa no no so de bia na fi bia yeto de bia yetum increment no otum ti insurance no yesra momra mountain na mo ne nkasa sa de abna ka ye no ne registration ye very smooth simple ye ni no atwa de ama na de na ne gie no so wo ho kire wo a wo gie no eno so ya na mu oya konebra process bebe na kran to me ni akira nkonkowie so no waja kire di enso mo gie sika isa genasa insurance commissioner papa eni animtia na mom monye ne yese fata no wo ho a no aba company ye adwuma no aba ne ye bedi nkomo so what ase packaging bia no maye ne enya so mfaso na nya se de na fese de mo communicate ni ade text message pim na ba na kadu time a wo kremi nka fia fa phone na wa ye no papa ho na wa de abegu account mu ka de na fese bibi nto wa wonya nti me telegraphy de bokrata de ene na me so me de wo kwa the finder de bokrata mu na a founder and a president Edema Africa Center for Economic Transformation Dr. Kingsley Y Amwako essay oman no babie yedru no ye hia a development plan no na de oman ne beko be yese 25 years eno sa no asumasi na ba ya de da ho nie eno na wode ye adwuma wie ye no foforo e ba ye no wo ba beto aso na de da ho no wode ye adwuma saa wo se ba bi o man na do no enya we wo ya dwen we susu ye ene se we betumi aba e ba no sa na wo so man na enko da nim enti se empanyefo ehwe no matoto enioma enye ntentem kra na wo ekọ na wo yi ba de da ho na wode ba ye adwuma nya wo de a ese wo tim na wode ba ye ya ka ho asensa papa you free me PV time kra bepem sa brede bia ya tro ne nkenkan ko enti no etoje se omo a eye o masudie ebetu ho na mo na omo de ye dwame se we eba mefua so 100% na se be ye beba enti no se be ye beba eno ne asem no eno ayasem ba kwa panyi aka wo ha sei eno chinso no doctor eye owusu afriye akoto omo chese o hye ne nationwide campaign tour ase o hye ase enne enti wo ho no ma na wote se o ba na je wakọ ho no wakotie de ode ba we krampo no eye party 42 yen kanesa party 42 ena ekodiama na obibe bisa se na ne si jade na omo ntwe na omo koye after vetting na omo ye special election ni wi a na wo hu se bia meka the final five na say the 5 na air contest na wakoye sa to wi na be ko ti we nyina be we na 5 na wo nyina anwramu a na ne krakra ne say odigidie na na woni so obefem gidie ayo yate what you obedu hu yam papa yate enti doc to aso sa bontoa no ba bia rewra onti no so ya semba ko a the finder the bokrata e dia ba wo ha e na wo ba kratafeto so enkron so a kojo oponkroma foni da ha ono ye minister for information wo chese wo den krata kwakotu fie no ye RTI right to information act no
juma abo ewo 2022 mu no wode ho amane akwakodan parliament a meyede se yakwanim ne mu nkomo beba na ye nyina ya kenkan bi na eye Ghana National Association of Teachers natfo e omato na mo bi wo hanom a nika ye pa ewo eye page 9 anika wo mo e the life jackets akoma eye enipa ni bi ne wo manfo bi a wo mo etwa voter lake no wo mo the life jackets akoma wo ma eye asema ehia esanse nipa ekoba life jacket eni so nso so de bibia tumisi ni nyina no ye de omode boa se beye na enso so kwanhia no eso ebete kra na general secretary e de manata ye Thomas Musa wono na wodi ani momutu sa anamon no na sije mi wie yi de na mekai obibia se ene na the big interview ekoso ewo Rock City anopeya na ehase ewo Rock City into no omo interview the Minister for Food and Agriculture you are also na ye the Member of Parliament for Abetifi constituency no omo eye no interview ewo ho asebeba ebebo mu amane into no kwa stations ni nyina MP se wo kwa ni nyina so no ekodwumadi na se into no owi a ewo se interview no so no edru ha na ye to